bay ule hey beling khom pui kan zo felta a nakduk lamatang chuan ahunte a devotion kan ronda chuak thei to tura be se le ta ila a tha ome vainun kong roi tu atan pathian thu zirtir nun le top na tha ti discipleship lesson number 11 kan zir ho le don ani amasa in chan chin thalu ka jek bung somni pathum chang somli pani le somli pathum lo ngai thlamasa ila isu iram ithen huna mi kherengang che ati a tinani chuan an hena ti tak mevin ka khila che voina hian kan hena paradisa i omve ang lalpana thu malsom ro se amen khovela hian pathian rongbol tu le rin om takalali suan nung ji tu zirtir fel le tha antam em ema ma se magdeu mai chu hanlar deu takte po hi tin mi khet lo khopa mi in mang to te po hi an ziral fo mai zirtir nunin thil dang tuina ani tel hian abuai thina thil danga zirtirin aril ru apek na sat hi apui em thina ni arona hawa sebong no lim siama an bia ka wang khan mo sia thin kha arim em maya an ai o alal pa dora sinai tlanga lona Israel fa te tana an that na tura dan som lungphe ka jiak aron ken thak te po kha avom ke chuai mai kha ni a athina ur em maya ni ma se hun akal zela atop kharna a chuan an laka athin arim tareng lo ti kan mu ani ti hian bible min thrilani lalpa hne na ka han chowange in sual na a hian rem na ka siam theima na atiani ti chuan arona hova Israel fa ti thil ti sual poi em mai chu lalpan angai dam theinan lalpa akar sakta a ami te a u nau te tel lova lalpa hne na chol ai chuan nunna buwa a ming ziak to sa thai chiat in huam khopin lalpa a han kar ta tak mayani an bo ruak kaldana an top na avan tha em thian te u khovela ni mia wa alim reng thei lovani thin rim changi nei fawang ma se lalpa hi a tha e ma min pol himin bo ruak tha min pele nge thin ami te hi kan khre om hlen aphal lo lalpa chu fakin omro se kan thian tha te emo kan tu le fa te emo kan kop pui te emo kan rong bol pui te emo kan che velami te emo suala wanga thin rima kan hanin se ru khum tak he chuan kan tumbak bakin mi hring hi kan khosafo thinani mi hring kan nimia wa thilmak em po ani chuang lo emotion nein pathianin min siama lom thei lungai thei thin rim thei mi hring kan nitlata pathianin min siam dan ani mia wani thin rim thei lo hi ami hring zia lo lek zokani bola po in mangai nei na do theya ngila nei bok thin atina a fel lo na alom lo atile tlat ani chu chawani lo athin urdu lova a han ti takna a fel lo na alom lo ati thovani mangai tu chu mangai te tan ain huam thina du sakna tha zong an ta na du sak thina wangin an laka an nun danina zirlo chuan athin rim thina alungai thina alung oi lo thina chu chuan thil thazok adu wang ani fo thin han thin rim thin ma se ama ero chu zirtir dik tak chu top na tha in bo ruak an khar le nge tho thin ani mo siang hian an suala wanga lalpa ma a tluk lu puya an tan thei top chu adil pui hi nu khar na tha top na tha chu ani a kongdangin sele lokila kantun manun le sul nu te mi te thin lunga chamin la chin sia reng thin ma sela pathian thin lunga mi sul wak bo tia chin chia kan ni nakha
ma ni sual na in pomin lalpa ne na azza ngai na dilila thinlung zonga ane na tlulut kan ni phot chuan top na tha in lalpan kan ne na voina hian kan ne na pardi sa I om ve ang atiang khan chan vo tha in min muak don ani misual thituran khen be khan chandam na lui amu a ama angin sual ma ila min langai dam du ani zirtir chu zui tu ani awangin atop athleng thin thi thlengin rin omin lo umro ti chuan nun nala lukhum ka peyang che lalpa na thu kan zatan mal somro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu veina hian zirtir nun le top na tha ti thu mangin ithu cha kan puang syok le ta a lalpa toy te ani hei minute ruk ngorani kongai takin ngai thatu te ta na atharin mal som la vena hen kan nun danin zirri loma sela top na tha in kanun hi ka mangdon ani ti a lalpa kan nun mabak te itan ui hau lawa kan pek phal the nan he thu cha mang hen nangin min pol thar le thewang che min mangai tu lali so Krista mingin kan ron ti le amen wa in ni len nuam vek wale lalpan om puin roizel chero se